Usnem tamai basuk pakmen yapi, tu blayun kerku yapi baro. Menda kasngingin yo ekajing puli, naga gospel jong Lukas, kalanong ka baar, kadakot ka bakan riu hadu arpuway. Hagata kapor, kinong ab lang brod, kila lej pak Bethlehem, bat kila Shem ya ka Maria badu Joseph, bat ya ukunlung ubat hiya hakashing oy. Haba kila yo iya kila tu lut, ya kata kabala kren haki, syapang uni ukunlung. Bat baro kibaya layok sngew, kila lengo ya kata kabakinong ab lang brod kila tu haki. Kamaria bat kalari kendong ya kini ki e baro, kapusan ya ki hala kadok not. Di kinong ab lang brod kila lej pai, kira pendon burom, bat yaro ya ublay na kabanta ki e baro, bat kila yok sngew bat layok i. Kumbala ya tu haki. Bat anda ladap prasngi, habala ot share yu, lajer kerteng yu, ujisu. Ka kerteng bala ai da angel, shua banseng yu, haga kepo. Kekti nublay.